Mua lea e muri mai kaku i o ko le pusa. Down. 3, 2, 1, go. Well done. Stop there. I just need to check to see if before we put the tongue on it, lower gently. Make sure that we're okay. We don't just mind.
way a little bit. Don't put the ears in. Thank you. This one?
Do you have that yet? Okay, just what I'll get you to do, just while we're waiting, is to grab your straps, and we won't remove. We won't Se me remove whale it le yet, just to wale grab para hold of it pala. all the time. Okay. Say, right. Do you have a? Do you have that yet? So that we can. Yep, right there, my friend. Oh, there we are. Yep. Yep. Okay. Yeah. Sorry, I have to stand here. Sorry, I'm in. E a pea tātou pese mari tātou pese fo i lea. E mānaia le langi. Pese, tō mari tātou pese ngāli. Ia whaia mapule. Ia whai mai. O na pā e mananaia. Hala e sa mawali ai pei o ni auro. Manaya. Ya le langi. E stoi wha anoa pe tinga. Manaya le langi. Toi ai o ni wha atofa. Manaya le langi. E toi wha anoa pe tinga. Manaya le langi. Le toi ai o ni wha atofa. Aua e te whewhe. Wa ole mua ma le muri. O le na ola nei lava sa o woti. O te ola e whawa wau lava. Na fuai na mai e Iova. Wa ave seina i Iova. Ia wha manu ina le suafa o Iova. Le o tie. O wheo i airo tui. Tunga maue o foi o iailo manu malo. Ai whawhitai le atua. O le na te foi na mai le manu malo. Ia ai tātou taru lo tātou ali. O Yesu Keriso. Right, just 1 minute. Right, Liz, I'm just going to get you to gently lift. Try not to wrap it around your hands, and we're just going to lower gently. We're going to lift the casket just so we can pull out these clamps. Blake is right there. He's going to remove them. Ready? 1, 2. Do you feel like you've got enough your end? You've got enough room? You need to come along? Like sitting on the thing. Yeah, he's going to move it out in just a minute. Okay, ready? 1, 2, 3. Lift. Okay. And when you're ready, you can gently lower very, very slowly. At the same time as you're into the side here. Vatasilan ovole.
one side, maybe this side here, if you lads could let go, and the other side can pull them through. Yeah, there you go, got you, doing perfect, well done. Good job. Nice puppies. Shall I take this in my friend? Thank you. Sorry, my darling. Let's get out of the way. Wā o le pule tonu o le atua, e lona alofa tūnoa, wa ave ina atua i le anganga o lo tātou tina nei, o tātou tu ina atua i lona tino i le tunga mau, o le ele i le ele, o le lefu i le lefu. Tātou te tari tonu ma le matua wha moe i le toi tū i le ola e wha wawau. O na olo tātou ali o Yesu Keriso. O lea, na li uai o tātou nei tino wa leanga, ina ia whaia whātatau i lona tino mātango fie. E tusa ma le mana, na te mawhaia o na whaato i lalo inai o mea uma ia te ia lava. Kerisoe, oe lava o le tupu mamalu, oe o le alo e whaavavau o le tamā, na e malu malo i ti ngā o le oti, ma le tunga mau, ma le angasala, ma sātangi, ma e whaato i lalo ina wa e manu malo, o na whaavanoa ina ai lea. E oe o le malo le langi mō tangata whaatua umalava. A muia e o oti o ile rii. O le alava, o feta laima i aile anganga, e o tātou malolo i o tātou ngā luenga ti ngā. O le mea lea o tātou i ai luma o le nofo ari o le atua. Tātou au ngai i a te ia i lona malu i le ao ma le pō. O ana au na foi, nā tō umai au na i a te ia. Nā tō te wawa i atu i ono whafonga. O iai foi o lātou wauru lona suafa. Le a tātou te talo. Le atua siri e se. O le maliu. O lo walo pele o Yesu Keriso, na whaato i lalo ina i le oti, ma lona malo longa i le ori o li sanga, o whaapaia ina i le tunga mau nei o tio mātou tina e tu ina atuai, o ia i le toi tū ma manu mai, au mai i le ola, o le ola atali o le māmalama, mai le atua, o talia mai ai, lo mātou whaafitai lava, na o le nā manu mālo i le oti ma le tunga mau. Wa wina mo i mātou, mai lātou uma e wha moe, ma lātou wha tuai de suafa o Yesu, ma wha tari atuai lona toi a fio mai. Whaafitai tele, i le tinga, wa tui nātu rau nā nganga i a te oe, a lona tino, whaatari mo le taimi, e te a fio mai ai o na toi tu ai leo i lātou, a o e ola ma te toi muri atu. Whaafitai tele le atua, whaamanuia le whaamanuia i whanau, and the great children of this mother. Father, we've been blessed of what he has done for you in this life. Whaamanuia tele, e nei pāpau tonga wa mātou moli mauina. Tu inatu alo mātou tina malona ola tautua sa tautua i a te oe. Vi ia oe, e tamā le alo ma le anganga paia. Ona o Yesu. Amen. Amen. O le whire mu fo i mai le atua o lo siri lava lea i mea uma e manatu iai ma leo inai o tau loto
Atoa mo outou mafaufau. I le poto ma le alofa o le atua. Ma lona alo Iesu Keriso lo tātou alii. I le manuria o le atua. Le tamā. Le alo ma le anganga pa ia. Ia te outou pea. Ia so uma. Lona alofa tu noa e le au noa. Ameni. Amen. Ia uma. Aku o lea ua. Iula I vai moea le whai ko ngā tenga. Lea poi ua kaili le makangi konga I ngā kai o aku tui. Tangi whakai o le puku o ngā olofanga. Le malanga I se aku le valoa. Ma le kingo le kinga o le sa pele I aki mako. Upo e masangi ai le aku ngu e aka malie maka me mea o le ngiva I a pouli. Kalikongo ia I se kaimi o mako leo lo upaku pala. Se kasi ua fiko I kongu mo ngai aso. E vea ngai kaimi e whai ai au. Whai masui o sunga I whawhengainga. E ale pa ia o ainga. Mal au whalolo aku I lau sunga le kai o saunginga. Pa pealo au waa. Pa ia o sa moa poku poku. O maea o makapenga le kau mafutanga. Au waa se whasini ngā malosi le ngai aso. O le mea le awhai ai, o le hola le whakasai le Rata Street, nai. Kako wheloa ia I ngā ma whauma kako kala. For our non-Samoan speaking friends, I would like to invite you for lunch at a whakasai hall, Rata Street, nai. I see you there. Aua ngai ngalo, e ke oki le sawasawa. Ai ki saunga le mulo whaukonga. Ia manguia le malangaka. Lo mako kala lea ia manguia kele koe fuafanga ngai aso. Ia, whafkai lufi ia. I whatasi o ia mautou. Aí, foi que